Boris Pahor, au nom du ministre de la Culture, je vous fais commandeur dans l'ordre des arts et lettres. Pas tous les jours, non, c'est pas tous les jours. Poštovana Indra, gospa ambasadorka, jaz se čutim počaščenega ob tem priznanju, ki mi ga podeljuje in se zahvaljujem tudi gospodu ministru Mitterrandu, ampak predvsem se zahvaljujem vam, ker ste bili vi, ki ste predlagali to priznanje. Meni gre veliko danes v resnici, čutim veliko zadoščenje, da Francija mi dala, to je meni tretje priznanje, ki mi ga daje Francija danes. V tem smislu, da ne gre samo za mojo osebo kot tako, ampak da je priznanje jezika, v katerem pišem, ki je bil nekoč ne samo prepovedan, ampak tudi zasramovan, in ki je na pobudo gospoda Vavčarja v Parizu, francoska založba, se odločila iz italijanskega prevoda. Iz italijanskega prevoda nekako se je odločila za to, da je knjigo izdala pod imenom Pelerin parmi les ombres. Torej, v tem smislu je bi rekel pomembno poudarka, namreč da je pravzaprav preko moje osebe prišlo do, bi rekel, mednarodnega priznanja s pomočjo francoske kulture in francoske veliko politike tudi, ker to spada v politiko, kulturno politiko, do uveljavljanja tistega dela slovenskega, bi rekel, občinstva slovenskega, bi rekel, kulturnega prostora, ki živi na Primorskem. V tem smislu mislim, da je to tudi evropski pomen, preko moje osebe, da se nekje popravljajo greške in pogreške zgodovine. Voilà, je peux répéter ça, si vous voulez, vous n'avez pas une traductrice ici, d'une chose heureuse d'avoir reçu la troisième reconnaissance du côté de la France. Juste à votre santé.